tana fada ku tana kan nan yon jemma mi walto do mi dam tak mi walto mi dam tak ayi taneji no ara an jemma en der sunu kala ko mi yaali ça fait min tigi mi anda hono mi wayi ko ande sunu gani fama ko taneji mi ya yeso an ni ko silang ari ka pulwa do mi ya daneji yeso mi to mi nata kande sudu mi ya daneji mi aka sambu mi ya daneji muna gongol kam susta fama ko piji daneji ka ko kono wayi on daneji on ko rali fan no fota wana taya on ni taya on rebe fota taya mi ni daneji c'est goddo woni dame suudu da watte daneji woni do ma menace ko suudu ci comprendre vraiment ne na be ngon me goddo kan fa la menace ndere ja a holi na be nguma na kanko men fu woni menace be a holi non na be nguma na be ngwa men tigi be ngwa na be ngwa ndino menace dem ka dusu ba kan ka suyeto nyanne ka dusu on ti sakitim ka dusu on ti sakko yi ndel ça fait min tigi mi ala yi de goy min tigi la no yaltu am mais il faut que tu ailles comme on dit. Donc, tu as comme si je comprends quoi de parce que alors là clairement flash merci mi yalte tout ou yalte am mais toi mi yalte wala mi préparo fi contre mako mais là ndaw mo dit quoi daw ma ko fi vous inquiétez même pas pour ça c'est ko on arrête ka suudu do arselan ka gander galle do fi récupérer gol bien ji moni daw ma ko monsieur non dum ma ko monsieur Diallo. Ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce qu'on parle? Il n'y a pas de water arsène donc en dessous. Ou arsène la bingo mon cassou. Depuis dans la toilette. C'est impossible ça. En famille. Quand si Allah jabi. En voilà qui nous sommes. En famille. En andinem mais na en n'importe qui. Moi je vais gérer la situation. On m'a pas monsieur Diallo. Fion madon. Monsieur Femme, il n'y a pas de problème. Tu as ma pour film. Ok, je vais l'arrêter que yas do quoi. Ok monsieur Diallo, je vais vous dire ni quand on a des cas sous donc, il change quoi. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup hein. Ok. C'est pas possible. Les gens sont bizarres. Hein? Ils sont style de happy. Arabe arrive non mon nikema. Mais c'est que bandi ne gagne sous donc. Moi je connais quelqu'un qui va gérer ça. Tu vois monsieur Diallo. N'importe quoi. Mi hewti ka monga kadi tanti ɓayɗo gandi ɗe woy gollude na aranu hare mi hewti kadi yo walla yandi e ngal ɗo noon miɗo maapi mi ronku andude kon ɗum mi waɗa simi naati ka suudu an mi ala wawde walade si min yo mi jooɗo ko probléme yo mi ñaamu ko probléme kam mi yaltiti wo mi ronku andude kon ɗum mi waɗa alaga aninaɗa ko aluraga qur'ano awo borgo sebo ngora han anina bangu aga ko mamuno ma deedi sisi ko goɗɗum maƴintala mi yalte tum maƴinala drama gawo awa mama da falabe ina kaya khamu fende kanare mama madi mu tambe a kolo wombara bu walla dimu fama kay be no gurun kona kolonka munu njibara bu walla ha mu tambo kebe wali nan yatina be konon kui ina nan suguma nuna kan fala ina da bakiyama iya to mane nuna kan fala qima da bakiyama ina fan to mane de mu tambo kebe nanan nabe wule mu nabe few nagan nabe non di fi re fonna nabe fera wali da be iya to kono kay musa fe kanade wosi abonal budungo para mo jango wosi abonal mi hala oh min ne karamo ko muskor hay fusu mi waɗade mi bonnade fusu hay goto mi bonna min ɗo gandila mi waɗata goɗɗo goɗɗum fusu mi waɗade wallela yandi minge modi a moggo men feeti a fola yibbe aka siga aka sama nyoko mbara ki sakan fama aka sama nyoko anakan kana aka ma nyoko aka fa aka falambe anu non di fi re falambe no mama dite kono ka mu non di falambe mu no mama ki mali de ule kuma ntam mai seri ba fi non di mi ki mali manana ko mu mi ki mali ma ule kuma na falabe wo ayo taw ya makroda 3 jours si abonal gotungo ya mi jito 3 jours si abonal fus
mi ala ni mi fosu mi bona kono problema la joni mi yow ini yo ayo aw wazo okay aw joni mi ye mi aroye Awai. on jara Awai. kun walshiri hanki minima ya wannan goshi sagi na do ya danga na gonya ta ho siri ajoki hotel do ha aboni minno mimi wolta go no geru dawo ne ko tin sagi no nika kus mi ala no dawo no walita landu na do fa la go landa go no wala ngi siri ma chef de cabinet kono wadi mo Nara, est-ce que Diallo no Diallo? Est-ce que Diallo gagné kugol haraw selli kin mi bebe dan anti da inude ay ni fe on feetu do sella tahina ko yagam boke kono be nyo fe makko kame ye boke debbo baga jonko nimi wo mari problème o ni kono non yo me yaw men ar o haadi do mi woli min no aranzo do wono mamen ara kadi sime yittito meda andi goddo doke o dérange ko fandi wo in piqûre tawli be yettata do be dannamo on piqûre en tant que piqûre no fonctionner dum ko mi wuli est ce que o ka yawno Europe harina drogue wonno yeyde be pikamo o arta are ko do mo majino parce que andi Europe be mari jikku moƴƴo go kambe moma wana min si mi yeyi Europe min ni mi yeyi do si be nangila be pikailam be artira bon do woka kamu no kolongo luang me na sandari si hawri no ngema haray no metti me gonga kan dum no wayni joni kasari islam sa wuji be na taja jungo ko me na dum na no na fi do exemple men jonnude awa Diallo sellani ado jon bebe wallito parce que gore joma ko gore jom ko nani min kadi ko mi marno ko fo mi hokki marsali en dare so en ejji ka wonno den ton en arika makko en woni en hebi ndambara gangannaji ko itti en kon ton en ar mingo i Diallo taw bi natami tawtata kono mi ala mbuudi jonnetede joni nodi tende bomboke ou bien de place en kan yaw ko di mbuudi non joni acci sa jetti susuji ma dinno jonnala ni non kadi parce que place ngan ko Madina vidi ko nande nyamani no datu ngantar me charger téléphone on dum do ngala marsude ni téléphone charge ke o fanki problème ala jona wayndara ko soso be wi ko yonali ko hundu ko fandu ko kon si dum yoni juutu ko kon andi haray nambarari no mi ba ko fi chef de cabinet mi waday no hay sa ma paati mi wad way haldi nan Yaligatu. Babela Ojama, Babela Okatiye, Babela population Guinée, Babela Goj, Miko Sika, Yaka Gogoya Royotulako, Paigugu Feti Fesh, Feti, Paigugu Madinin, Boy, Ojoko, Alegamina Tango, Boy Balela, what Ojoko. Paigugu le fait, Paigugu le fait de Yama, Niali.